bigenda uraza hano nkakubaza icyo ushaka ko musengera icyifuzo ufite cyo isengesho hanyuma rero muraho abavandimwe badusangire. Reka mbanze nshimira abantu benshi cyane muri uku kwezi bamaze gukora subscribe benshi. Ndabashimira n'abandi mukore subscribe kugira ngo ibiganiro tuzajya ducisha ngaha mutazajya mubibura cyangwa mubibonere iki. Ariko uyu munsi nashaka kubabwira muri iki kibazo cya coronavirus hariho abantu barengeje ibyo twita urukundo cyangwa ibyo tubonanisha amaso. Niho hantu nshaka kubajyana murebe, reka dukorane urugendo. Ngaho rero no kuri uru rusengero reka tuhegere neza. Murabona ko ari w'ibyapa aho ngaho. Reka twinjire kuri uru rusengero murebe neza, mwitegereze icyo cyapa cy'uwo mumama cyanditseho ngo drive through prayer. Ni nko kuvuga ngo uceho tugusengere. Ni nka kwa kundi ugenda ukafata ibiryo bwihutirwa kuri restaurant, ariko ubu ngubu urakora amasengesho, baragusengera ku buryo bwihutirwa. Reka tumwegere uyu mumama tumubaze. Ushobora kunyereka aho musengera abantu ni hehe? Uko bigenda uraza hano nkakubaza icyo ushaka ko musengera icyifuzo ufite cyo isengesho hanyuma rero nkagufasha nkagusengera. Se mubwira ko ibyo mukora nukuri ni ibintu bitangaje. Arandano babikora nk'ibi ngibi nago mbizi tubikorera hanga ku rusengero rwacu. Se mubaza natanga gute rero icyifuzo cyanjye? Urashaka musengera iki? Mbere na mbere nifuza ko musengera madamu wanjye kuko ari umuforomokazi, no gusengera abantu bose babaganga cyane cyangwa bakora mu mavuriro. Father, I just lift up his wife Gloria. Lord, you said. Atangira gusengera umukunzi wanjye Gloria avuga aho ngaho. Father, I lift up Gloria to you. Lord, I ask that you put a hedge of protection around her. I send forth the ministering angels to watch over her, to protect her, to keep her. I ask that you put a safety net around her in the name of Jesus. Father, that this coronavirus will not affect her, and it will not affect her husband in Jesus' name. And Father, I thank you, Lord. You said whatsoever we ask in prayer believing, we should receive it. And so Father, I thank you, Lord. Yakomeje anasengera isi yose ariko anasengera na Afrika nk'ukuntu yasengeye n'abandi avuga yuko imitima yabo nayo ikugarukire, kandi akatakambira Imana ayibwira ati Mana ndagusaba yuko ko iyi coronavirus itazateza ibibazo muri Afrika. Lord, that it would die and it would not hurt people in Africa. In Jesus' name. Father, heal Africa in the name of Jesus. And Lord, I lift up this brother right here to you. And Lord, I just ask that you protect him, that you watch over him, that you give him a supernatural peace. Lord, your word says, peace I give to you. Not as the world gives, give I unto you. Mugusenga yavugaga amahoro kuko ni nayo dukeneye cyane mu mutima. Ahita navuga ngo atari amahoro ya yandi isitanga, ya yandi twumva hirya no hino, ariko amahoro atangwa n'Imana. You're overseeing all this. And this will come to an end in the name of Jesus. Father, we thank you. Thank you, Lord. Thank you for your plan. Thank you for your purpose. Father, I pray that through this many people will come. Ikindi kintu yavuze gikomeye arimo gusenga, yavuze yuko ko asaba Imana yitakambira avuga ati ndifuza yuko muri ibi bihe abantu benshi bakugarukira. Benshi bakugarukira. Receive your supernatural peace in the name of Jesus. Thank you. Arangije gusenga yahisambaza nshobora kukuririmbira. Can I sing you a song? Yes, please. Peace give I to you. Peace give I to you. Not as the world gives. Indirimbo yavugaga ngo amahoro ndayabahaye, atari ya mahoro isi itanga, ahubwo n'amahoro avuye kuri Data wa twese wo mu ijuru. Kandi ndakubwira yuko Imana yo mu ijuru niyo yonyine ishobora gutanga amahoro.
uriya data ari wo mubyeyi wa bose. Nanjye narangije nsengera n'urusengero rwabo, nsengera no ukuntu bitanga kwigisha muri ibi bihe bikomeye aho isi irimo guhungabanya, bakasengera abantu bakanongera bakababwira uwo bakwizera uwo ari we. God bless you. Thank you. Bubahiriza amategeko yatanzwe n'umujyi w'ahangaha, bakubahiriza kutegerana ariko bagatanga ibitunga ubugingo. Nzabereka video iyindi y'urukundo rurimo kugaragara mu bantu niyo izakurikira iyi ngiyi. Mukomeze mwirinde mukurikiza ibyo mabwiriza tubwirwa na leta cyangwa tubwirwa na Ministère de Santé, tubikurikize byose turinda kwandura cyangwa kwanduzanya. Reka ikikubaho kikubeho ku buryo bw'impanuka nuko nkunda kuvuga. Imana ibarinde. Ntubibagirwe gukanda subscribe, ako kabuto kari aho ngaho ugakandeho, ukora subscribe urebe n'izindi video, utubwire no hasi icyo utekereza ku video. Turashaka kumva ibitekerezo kuko nidusangira. Murakoze.